Joj, žena za volanom. Sigurna sam da je to svaki muškarac u životu barem jednom rekao. No jesu li žene bolji ili lošiji vozači, sigurniji ili su možda jednostavno samo spore? Sve to doznajemo za vas. Primjer 1. Primjer 2. I primjer 3. Primjer 1, primjer 2 i primjer 3. Par činjenica koje kruže internetom. Nisu dokazane, ali su itekako u optjecaju u svakodnevnom govoru. Prestrojavanje bez žmigavaca, pričanje na mobitel te manjak osjeća za snalaženje u prostoru. Žene ili muškarci? Ko je bolji vozač? Žene su bolje. Zašto? Zato što su preciznije i smirenije. Muški su, brate, agresivni, ja ne znam šta je ovo. Ali u svakom slučaju mislim da su muškarci. Zašto? A mislim da su ipak na neki način promišljeniji nego žene. Mislim da su žene pažljiviji vozači, a muškarci su možda ipak zericu bolji. I što kažete na one predrasude, žena za volanom i tako to? Mrzim ih. Mrzim pogotovo kad mi psuju ili trube, jer sam isto vozač. Moramo se malo šminkati, hvala. Šta ne smijem to raditi dok vozim? Pa, to se doma radi. Aha, ne? A žene puno stvari rade odjedanput, znate? Žene su svestrane, puno bolje u svemu. Mislim, treba i one voziti, ali ipak, mislim da muškarci ipak kao rođeni za to. Različita su mišljenja, a koga je najbolje pitati o tome nego instruktora vožnje koji nam je iz vlastitog iskustva i velikog broja polaznika rekao svoje mišljenje. Nemam nekakav osjećaj da su loši vozači, samo te možda neodlučnost ili strah ili iz nekakvih banalnih stvari što u većim postocima žene miješaju lijevo i desno i onda je možda to baš kod parkiranja povezuje se da oni loše parkiraju. No, zanimljiva je i činjenica da žene uzrokuju manji broj nesreća, a i više poštuju prometne znakove. Stoga je jedina razlika u tome što žene voze manje agresivno, a više obrambeno. Više straha u današnje vrijeme, gužva u gradu i treba nekad biti malo i dinamičan, odlučniji, a tu su žene malo onako rezerviranije. Predrasudama nije sklon ni 19-godišnji Mislav, koji ipak priznaje da se u društvu ipak znaju malo našaliti na račun žena za volanom. A gledajte, uvijek se kaže ko je dao vozačku i tako dalje i tako dalje. Ima raznih rečenica kojima to opisujemo, ali gledajte, ima curama kojima se zaista možeš diviti kako voze. Da voze da neki bi se dečki posamili pored njih. I sad stvarno je se rodio taj čovjek koji nije naučio voziti? Ja mislim da svako može naučiti voziti. Praksom do savršenstva savjetuje instruktor Dejan. Zato ako ste nesigurni u svoju vožnju, otiđite na dodatne sate vožnje u autoškolu, neovisno o tome bili vi žena ili muškarac.